Bia Kamal Kanwar Online TV channel. Nero mala we ka yene diala kondi linka rwaj na gwasa me rwaj bana linga breaking news which kajuba ka barak dinye mit dinye teten kariya kuma tuwa ka pan ka tiang ka tabakal ka tuk tiang ban jo me bana jeling rwaj me shalat Ramadan la ler la kalat la ler dinye SSPDF deni ten kontin pinkir me yadit te ke ramashan nagan gwasamo karamamo gwikeje en wo janne nuar are bara kana mo kire denye namo kanna ka jangdo den bana jow ma ban jelinkel ka do badana inshallah keje mi jiram jidit Kanwar Online TV channel donc shangan yam keje gore je en wo jender subscribe kade notification bell de je twany kom ci teler mi ci brech ada sha mala shi bakaje ban ler ban je cho linka do branen ci togo je shuje paro je no jin bi sharu bi ja kweng pingwa sama jin deri a comment ka deri share no do mo dare channel dere je bak okay pan ka tiang she would janga midech shamade minuar shajanak ban jalara nuar ko ngode kan shurkan kan lat ban je kuling tinam en wood janga namo shala call a gang call a call a gang call me jene wood janga le wood janga midech mitere re bara kanamo shene diokko ken ba gwada dane naga nuar mutin chaka muy ka bot alane ti wa mam naka pinya day chikan de koro mo karo dane chalar keja dundo jan che nuar mo che janak wuda me jene diokko ti chaka muy ka bot kane rikone amu ka bot bakan kala de no ke ngani bat chalan je no chaka muy ka bot batam dana chenak nuar joje no nuara ka do joje jaban je jekping gwasame lure kong kana raman chanak kana shuda kana jalat ana shuda dana de kula ngaje no jane ram ranu ngu kana jalat so chelok eladaja jalana shudu da man nak nuaramo so munyo da gwanu ko jan loko jeno ba ngach ko ngai kono no lure kong taping kirme yadit so anything me de wrong or de ngaje no ne ti nakana nuare je goro no de jeling so je shude je japal kana shude shudu da manan jana kana jalat men shude den ko ya muy ka bot but je Ramadan nang na kima nagramo mo je shude je jalat men je kulat gwad makaro ada men goro ba nywaga yekel la tak ngaden tama la raja chalat gwaz me beje no yeba beje nyoko mala raja ka to English beje kula ling biya kul ngaje no te ka muduwar mu tok tin na me okay men chalat chalano ne ari ga dana chitok shi kwi ga kan chitok re wi ka so Sudan alo shi kwi kam no re kana jang jan lodam shi kwi ga kan chitok re wi dan ka shi kwi political ka ki siyasa man tok telaran dur mishanek nija jungdo ke dinni karodien tin chegak jeni teran dur mishanek nija ngulara jeno kalo ko jeno lara shoda Ramadan shanak she shure she pal chalan jen shuru Ramadan nakran shawuden she nuar manak chaje yen ka cha jiboni dangdok cha nang dolwal tuwari ka mapan ke tiang ke tuk tiang ke tabakel ke Sunday ke giada suk aradep giada military barak ka jen West Juba
waken ye gwa kwang jen ga katena chu wud jang na mo chu ro chu jot ma chu ran chu nak so ngoda full story she clear ajene ba wud mo wud dan nak nuara mo jene ba ja wulu ko ngot ke ba ja lu ko ngode ne cha jo mo cha jalat chan jamalat gwa ka manan chelat ke je gwa ka do chelat je social media ka page ba ja kwen ba ja lengano ngum tok tan so ban ja judge according to manana cha gor no political motive in Giada shootout. This message served to inform Onrang and File and the member of the public at large that a small army fire hit at Suk Aradip at Giada military barrack west of Juba town was not politically motivated. Janekan day menitin konin shalinka Giada no more. Giada mutual Suk Aradip Giada military barrack ka west Juba town. Ajanishi politic. Ajanitel ni jisiasa kani tenyenye kan. On April 6, 2025 at 5:59 p.m. an SSPDF soldier identified as Akol Agenkwol opened fire on colleague. He differed with over a drink, killing him instantly. No. Lo naga wuda me an wuda chalka Akol Agenkwol naga wuda me gwa kwang gwa meshika gwetin kata dinmiti jandiri bangwan p.m. katuktiang. 3 more servicemen were shot and wounded in crossfire by the same rogue soldier. Jan chane diok sha mo ko bot gwada dan en Bermuda Morantan. Responding to hostile fire, culprit on colleague and soldier from Special Force returned effective fire, which resulted in him getting gunshot wound. What a rarely enemy say yan might Commandant Chalel, a chai chumika bot, Jen Chaimika bot point Ramran Chiran Nebo. You know, calling a chicken at Dwan match. So you mean that knew the Yaguano take a ring to a barakanama. All the wounded were rushed to Juba Military Hospital for treatment. The culprit will be treated under army guard, after which he would be arranged before a competent district military court-martial. Members of the public are requested to go about the business regard. Luroikong. Ajani ne diala ko lene ken telemonong dwalna ko na me arami kanedi mat ka kwang so sialing manan chitok jana go de nyoy kelan man jegum de bye.